sinikeze imali yabo. Uma ngabe sisho leli thuna vele bazohamba nendodana yakhe. Hayi bafika abathakathi. Ngababona besuka lapha bangena endlini. Ngezwe futhi ispirit sangitshela ukuthi yibo. Yini? Babenza izinto lapha endlini sidlula lapha sizoqalaza phela ukuthi ngiwa khona namhlanje. Kodwa sinento yokuthi hayi vele mfethu ozulani inyanga ezinye azazilutho yonke le nto le. Ngeke baze bayibone le nto le. Hayi nangempela hayi bashunqise ayisidlule. Ufuna ukubona ayinabo ayibangene. Angasho ke sebephuma athi siyabuya. Uma ngabe ngena emotweni bahamba nalomfana. Lo mfana mabehamba uyena ozokhomba basambe naye sathi nanti. Uyena ozokhomba athi nanti. Hayi nangempela kusuke kuhanjwe kiwe khona. Uma kufikwa khona ufike kukhulunywe baphehle benza sikho thina. Silinda abuye thina thatha imali yethu. Asinandaba nezinye izinto futhi kuyobhema ngivela usesinikile nenye. Silinda abuye thatha imali yethu. Uma bebuya wabuye edeniwe. Wathi nginithanda, nginicabangela, nginenzela zonke izinto ezinhle njengezingane zami engikhonzile. Nina kodwa ngikwazi ukuthi ngidlale ngami. Ngithi mina labona ukuphara ke ngisaqinisa ikhanda. Hayi na sidlale ngawo usafuna usikhokhela ngidlale ngawe ngani ngoba phela iyona lento. Bathi mabefika lapha bephehla izinto zabo. Basho bathi kuvuke umoya womuntu owafa omama umoya uvukile ngoba umuntu phela mangabe efa khona kuphuma kumasolezwe manje yonke lento iyenzeka kanjani ngifuna usibuyisele emuva ukuthi yayenziwe ngobani wena ungena kanjani kuyo understand le nto le ukusuka nje nokuhlala kwayo yonke into istory siphelele yabona nje mangaveza professor kukancane ukuthi umuntu avele suke asolelwe nje entweni ethile noma kuthiwa akayenzanga mina khona into engangikholelwa kuyona engifisa ukuthi futhi ngiyiveze ngiqwashise kakhulu kuyona ukuthi yazi mina njengoba ngivezelela ukuthi mina izinto engangizenza ezazingekho zinhle ezazi amacala ngangingabanjwa kuzona kodwa ngangazi ukuthi kuzofika isikhathi sokuthi ngijeze kuyona yonke into engiyenzayo so ngangithi noma kuthiwa sengingena entweni njengaleli cala leli ngizokhuluma ngale la gcina lengikhipha kuyisolezo ngangisuke mina ngenza into kodwa ngangisuke ngazi ukuthi siyeze isikhathi sokuthi ngijeze so uma sekwenzeka lento ngase ngazi ukuthi zonke le nyembezi lokukhala kwabantu sengificwe isikhathi sokujeza lapho sesingificile ke manje ngibhekene naso la angithi ngumuntu lento engilinka naleli cala umuntu ogangayo umuntu owenza ubugebengu umuntu obamba inkunzi umuntu nje ongena ndaba nabantu futhi ngumuntu osebenzisa nemithi imithi engiyisebenzisayo ingenza kube ngathi ukuthi ngiyingozi ngangiwumuntu nje oyingozi nje kahle yabo okunormal hayi ngalendlela umuntu mhlamba azi ukuthi ngiyingozi ngayo yabo so la into eyenzakalayo kunomama ngoba lento vele into abantu abaningi abantu bayayazi futhi ngijabula kakhulu professor ukuthi ngizoba nethuba nalalo ukuthi mhlambe nomunye osenento ngoba ziyakhula le ingane zabafana ziyothi ngelinye ilanga hey wabulala ubani yonke lonto leyo into engekho engingahlangene nje inhlobo nayo kodwa futhi angikhali kakhulu ukuyohlala kwami eWestville izinyanga ezicishe ezibhekela ko6 ngihlalela into engekho engingayenzanga kodwa futhi angisoli la njengoba ngisebenzisa imithi ngumuntu oke waboshwa nakwesinye isikhathi emva kwalela cala la 2015 ngake ngaboshwa ngiboshwa ngisolakala ecaleni lokudubula iphoyisa ngilibulale ngisolakala kulelo cala nalo lelo cala ngilazi kodwa futhi abantu bazi ukuthi ngayenza lelo cala lelo yabo ngisolakala nje kulona ukuthi ngisolakala kanjani kulona
kodwa engikwaziyo ukuthi ukusolakala wami kulelo cala kukhona abantu ababelenzile futhi kwakufanele lihambe nami ukuze labantu abalenzile baphume yabo ngoba vele mina ngumuntu ukuthi mangabe kukhulunywa ngaye izinto ezimbi zingifanele yabo ngoba kunandaba nje ngithi hey ngangihlale ngisonga nje ngithi uyolimala sengihlaniswa izinto zami uyolimala ngeke uzulunge mfana wami ngisho nemithi yakho ngeke ilunge yabo yonke lonto le njalo so kwagcina sekwakheka leso sithombe leso so ukuthi hey lo Scottheni lo shuthi ubulala abantu yabo kwayinto nje eduma nami ngihlezi komeshenti yabo ngibuye nabo ngibatshele ngithi mina ngisuka komalume ngisuka eDamini yabo hey ngeke nize nilunge ngempela yabo nalento lena ingenza le mithi engisebenzisayo ingenza ngibonakale njengomuntu oyingozi kakhulu sengibonile ukuthi hayibo nayo iyasebenza ngoba ngisukuma kanye ngisukuma kanye mangike ngasukuma ngingashilo lutho ubona amadoda ethi bona amadoda amafutha ebhubesi amafutha ebhubesi engangwasebenzisa yabo neqabo zonke umuntu ayekade enazo nezinhlanga zazingiluma khona lalula emhlanje khona lalula emhlanje engangilishawa umuntu mfethu usashona ewayengicabhe lona nezinye la ngaphambili lolo kade lula lalungitshela ukuthi akiyiwa ngala phambili mawuke waya ngala ngaphambili uzoba nenkinga kodwa zazithi mase yisukile izinto umuntu afuna ukuyobona ukuthi la kuyowenzakalani la yiphi leyo nkinga yoba khona ngoba phela akho nkinga la yoba khona thina sisebenzisa imithi yabo hayi nangempela hayi umuntu kucaca ukuthi useyingozi yabo seyingozi ke sekwazi ukuthi hayi shuthi phela umbulale lo shuthi lo muntu ubulala abantu naleli cala leli elike la ngibopha la ungikhipha ephepheni elangiframe manje phuma ecaleni la ngo2015 kade ngikhuluma ngalo 2017 kwadlula unyaka wo2017 nayi plot yaleli cala leli awusilandise ngayo leli ngisho leli kuzofika leli lesithathu ngoba lamacala khona leli lesibili elango2017 elesibili elenza ukuthi kuze kufinyelele ekuthenini ngiboshwe elinye leli lesolezwe leli lesolezweke lizalwa yini ileli lika 2017 ngoba ngaboshwa nje abo ngo2017 kwafika amaphoyisa kancishe ngafa no awuthatha umbukele ekhaya umbuyisele kwenzeka yonke lento hey angikhohlwa lo laso kamakhelwane ngeke kwavele kwafa baba khona iphoyisa umakhelwane wami nje la idozi baba khona nje uvele washona wathi mangabe shona hayi wathi washonile kayi nami ngizwe lo ndaba uthi ushonile ubaba walapha asikaze futhi sixabane naye angaze ngaze ngamkhomba kwakubaba nje umdala ngoba noma umuntu bedlebeleka ngendlela bedlebeleka ngayo ngokufuna ihunga ngokufuna impilo yobumnyama nokusatshwa yabo kodwa ibikhona lento ukuthi ngiyakhumbula phela ukuthi ngumuntu futhi ngiyingane yabo so umuntu engirespect engihlonipha engangenzi ngizizwe ngumuntu omncane noma umfana omncane ngangingabi nayinkinga naye yayiqala indaba ekuthena umuntu afuna ukuzokwenza into efuna ukuzongiprove ngathi angiyona lento mina ngithi ngiyona yayingekho into enjalo ngavele nje ngalando eqeda wangcatshwa nje ngingaboshiwe wangcatshwa emva kwaloko ngalandwa amaphoyisa nhlanhla leyo futhi ngiyabonga lento yehunga ngoba ngangikomunye umuzi ngasuka kuloyo muzi umfethu esibhema naye ngisashona futhi naye bashona nje abantu yabo ngithi ngizofuna ukulala ngibalekela elinye icala engisolwa kulona lokuthi ngitshontshe umshini ngale nalowo umshini ekuthiwa nguntshontshiwe isikhathi esiningi mina ngiyayithatha into umuntu ekhona ebhekile noma isemina ngangingenandaba ukuthi semina inkunzi ngangiyibamba eceleni kwepolice station ngenesigaba nje sasemini kaBhala liphumile ilanga lishisa eduze nepolice station la umuntu ngafika ngabamba khona inkunzi bebhekile kwakhala omunye umfana ekuthiwa umpe wathi hayi ungayenzi leyo nto leyo ungayenzi lonto umfana nje lo wayekhala wakwayena umfana oyihluphelayo wathi ungayenzi lonto mfethu buyisela abantu izinto zabo ngiyenze mina kaBhala leyo nsizwa leyo engikhuluma ngayo namhlanje nayo ibheme ihunga naye yabo indlela ihunga nje embi namhlanje ibheme ihunga owayikhuza mina ungayenzi into embi kodwa namhlanje ubheme ihunga so kuleso sikhathi esinjalo ngivele ngisuke nje ngiboshwe kuthiwa nanga umuntu owenzele hawu
lento idumile emhlabeni ngisho ngithi hayibo nansi inkinga ngihambe ngithi ngiyoba ngezwe kuthiwa ngizoboshwa ngizoboshelwa leli cala la makhelwane lokuthiwa ngitshontsha imishini kanti lo bhuti lo uzothi hayi ngeke ngibale ngeke ngikwazi mina the sperma nayo mfethu hayi unamacala wena hayi hambe ekini ngesikwazi ukulala nayo la unamacala ngabo mabefika lana ade ngidla imali yami naye lo muntu lo sperma naye ayicaca ukuthi fanele ngiye ekhaya hayi ngifike ekhaya hayi mangifike ekhaya umahasho ukuthi hey ufuna abantu indaba yemshini yonke lonto le hayi ngene endlini ngilala ngisalala ngaphakathi mangingena endlini ngilala vele ebusuku kufika amaphoyisa ayifikile ayivale yonke indawo lapha kaNdengezi kwakuyilawa owafica ngisho naphezulu nalawa angazi kuthiwa yena aphathi sniper yini yabo awumaphoyisa angena wona engena njena indlela engangiframe ngayo ngoba nabantu babengisaba ngoba ingozi lento kusatshwa yabo indlela engangiframe ngayo kuba bangena bazobulala inkabi ebulala abantu ebulala iphoyisa ngoba ngisho ukuthi ubheka icele wayefuna ukuthi ezobona lo muntu ekuthiwa ubulala iphoyisa indlela isimo esasinzima ngayo ngiumuntu omubi impela ngenza izinto ezimbi kodwa ayile ngihlangana nalento le ukuthi sengibulale iphoyisa ngabulala umuntu omthetho ngihlangana apho naleyo nto le hayi ngiboshwe mangiboshwa ngifika ngeWestville mangiboshwa ngiboshwa kulesine lengithatha icala kulesine mali ngithatha icala ngoba futhi ubaba kwasiza nokuthi angilandele lamaphoyisa maye ngithatha ebalekela ukuthi kungabantu abathathwa amaphoyisa egqoke uniform bafe kanjalo kuphele kanjalo kanti bengasiyo amaphoyisa ezama ukubamba nenumber plate ubaba eyilandela le moto le hayi nangempela ayilandele ngathathwa lapho angazi lutho ayikho into enzima nje ukuthi kufunakala isibhamu awusazi leso sibhamu kufunakala isibhamu awusazi leso sibhamu kodwa futhi ngiyabona ukuthi into enza ukuthi kube lula ukuthi ithembakala into yami ingenxa ehunga lengiyibhemayo nalokuhlupha lokhu kokusanganiswa imithi lengiyisebenzisayo nalento okufuna ukusatshwa le ehlala nje ufuna ngathi ungawumuntu owaziwayo owenza izinto ezinkulu kunabanye yabo ayilingithathe angithatha amaphoyisa athi hayi ngoba ufuna ukukhuluma siyokubulala hayi mangabe ngithathe uthi ongibulala ngicabanga angangibulala yini bese ngiyabuka ukuthi angithathe ekhaya kodwa futhi lamaphoyisa awaziwa wakipi bese ngiyacabanga ukuthi hayi yitulo lawo vele mayefuna ukukhipha izinto engazi noma into uyenzile noma uyenzile ayakwazi ukuthi akufake engcupheni kube ngathi uzofa kade afuna ukukhuluma iqiniso ngivele ngithi hayi vela ngazi lutho bathi mabefika kule ndawo ekuthiwa i-dumping area Ingqophe khona indawo ekuthiwa Ingqophe ngasekhaya i-dumping area la kulahlwa khona izibi indawo enukayo nje esasiqoqa kuyona amakopi nayo yonke lonto siqashula ikopa siyikhipha phansi lapha esuke izothulula ama-truck kuyanuka lapha kugcwele uGrace lo mfethu ukhanye ngikhuluma ngaye ngangilala ku sasihamba naye Ingqophe sihambe sibheka izinto lapho siyicosha sizama ukuyiklina izinto ezilahlwayo indishiswe idayisi bafike bangikhombe ngesibhamu lapho bethi babale bethi bafuna bethi hayi asivele simbulala ngilivuma icala ngibona cha ngiyalivuma icala njengoba ngilivuma icala kuyacaca ke phela ukuthi shuthi ke sekufanele ngiboshweke ngoba nalo icala sengilivumile hayi mangabe ngilivuma icala bese kuthiwa ngilenze nobani nansi inkinga ke manje ngilenze nobani ke icala ngoba phela sengilivumile ukuthi icala ngiyalazi sekufanele ngikhipha abantu engithi ngilenze nabo ngivuma icala la kamakhelwane engingalazi ngenxa yalempilo le and ngibona ayi ungasho ukuthi ayi lo muntu lo ayiyenzile lento yangifanele mangabe ungibuka indlela engangikade ngiyona hayi bese ngifike epolice station ngibona ukuthi no la kuShobeli fanele ukuthiwa ngizokhipha umuntu ngase ngikhipha noma uba hayi ngase ngikhipha noma uba ukufika engqondweni nje ngavele ngasho ngathi hayi ngangihamba nosibani bani kwathiwa kuyofunakala isibhamu kuyena lo muntu engangihamba naye hayi kwanje kuyofuna isibhamu lapho kulowo muntu ngizoyisukelela nje omunye ubhuti naye isibhema naye uhunga kodwa okuthi
umuntu nje owaziwayo ohlonishwayo ngoba kulezi zinto zo-ANC naye unemkhuba yakhe ayenzayo kodwa akenzile lutho liqondene nalento. Ngivele ngithi mina hayi uyena ngivele ngikhiphe yena ngithi hayi besihamba naye vele ngidinwe na ukuthi ngike ngafika la ngizofuna umfana kubo lesipema naye unga esiphara naye upeme unga umfowabo lo yabo babili yabo ngivele ngikhiphe mina ubani umfowabo lo engithe ngifika wangingqabela lo ngithi sasipema naye sihamba siqoqa izinto lapha kuma dumping area ngivele ngikhiphe umfowabo ke mina ngithi uyena isibhamu yasazi ayikho nami engizoyenza fanele ngizame ukuthi ngivele ngibalekelele icala ngilibalekele kanjalo ngivele ngiwumuntu olazi icala the nje sekiwa khona ke sekufanele ashaweke inhlanhla leyo umuntu owaziwayo amaphoyisa shothi ngicaza athi phisana ukuthi lo muntu kwabopha ngisho istate yabo umuntu owazi kakhulu ohlakaniphile umuntu nje wazi kakhulu izinto noma uScotteni kwayena yabo kodwa nje labantu abaphiwa ubuhlakani abazi abantu abakhulu ngisinde kanjalo kuleli icala leli ke bese ngivele kuba ukuthi ngikhomba yena mangikhonjwa yena ngiboshwe sekufanele kwakuthiwa kuzofika ubheka icele kulelo ezobona lo muntu ovumile kwaduma ukuthi ngilivumile icala ngilivuma lesini ngolesihlanu kuyafika ngizo investigate kufika ummeli ezo investigate le case bese ngiyamtshela ummeli wama-Hawks ayibo lo umseshi wama-Hawks ngimtshela ukuthi icala ngilazi ngoba athi manje ngoba ulivumile nje ngithi bengeke ngalivumbe befuna ukumbulala abantu lo engiboshwe naye mawufike epolice station bamdedele kuthiwa hey mdedelani lo muntu lo angikhulumele ngosiphakamisa nayo 6 yabo angikhulumela ngithi sisho njalo ukuthi ngifa life akhona esikhundleni sokuthi yena abe against mina angikhulumela athi lo mfethu akalazi leli cala njengoba nimvalele nje la akahlangene naleli cala akalazi leli cala ubonile ukuthi nizombulala wavele wabona akakhiphe mina ngoba uyazi ukuthi mayikhipha mina ngizomkhulumela lana ngoba mina uyangazi ukuthi ngumuntu owaziwayo naye emdedeleni naye akayazi lento le ayafika amaphoyisa angiseshe tholakala ukuthi lento yenzeka nje vele mina ngangingekho ngisho kuba khona ngoba ngangileko malume yenzeka lento ngezwe kuthiwa kushoniwe ngileko malume hayi ngaphuma kanjalo ecaleni ngaphuma ngumgqibelo fika mama kulo 6 months ngoba udonsa isimo sinjani ukuhlalelana emphakathini kunjalo umakhelwana ngithi lo shonile umakhelwana ubhekana kanjani phakathi kwabazali bakho angithi angifuni ukuthi sihlanganise leli cala elephoyisa elingibophayo akulona leli liphuma ephepheni ileli lingibopha la ngibopha ngolesine landulela ukuthi ngibe umuntu engizongena ukuthi ngingena kanjani ekutheni ngibandakene naleli cala la kuyisoletho la ngikhiphe ephepheni ukuthi kungena kanjani uma ngiphuma kuleli cala ngoba bangisesha kwabonakala ukuthi ayilo muntu bengekho ngempela ngadedela mangidedela umsomluko ngiboshwe ngolesine ngidedela umsomluko angiyange wesivile mangidedelwa ngiphuma emphakathini kumuncu makhelwane wami ola iduze lo ngaziwa njengombulali mina manje ubulala abantu oyingozi yabo sekukhula lento yokusatshwa esikhundleni sokuthi mina ngibe nento ukuthi ngithi hey angenzanga leyo nto le ngibone ukuthi noma sengifika kommission noma ngifika kubantu sakhula le nto ukuthi hey uyingozi ubani ngivele ngigqoke lento engayenzile lento yokuthi sengiyabona awuvele bangisaba kanti vele umuntu uphila leyo mpilo yokuzenza isahamba lapha ukuyibona umkhulu ufuna njalo ukuthi nje waziwe kusatshwe wena engivele ngaziwe njengomuntu onjalo oyinkinga oyingozi kuthiwa hayi thubula iphoyisa abanye ngiyakhumbula ababethe uyawushaya umuthi uphume kanjani yabo hey uphume kanjani hayi nomuthi usibani nomuthi wani angiyazi leyo nto lengiphume kanjani nomuthi wani yabo kungekho muthi nje ila ngafunda ukuthandaza khona ejele mina ngeke ngisho ukuthi baxakeke ukuthi abantu kwenzeke kanjani abantu bahlala beboshwa abacala bangakwazi ngoba kodwa ngangazi ukuthi sekuyisikhathi sokujeza ngaqala lapho ukuthandaza mina ngiboshiwe tshele ngivalelwe ngedwe eselini ngathandaza ngathi weNkulunkulu ngoba omunye umama wakhuluma nami wathi wena uyobumfundisi kanti nami ngangishilo ngisayingane ngoba ayikho into ebaluleke njengokuthi ungalilahli ithemba
ayikho into ebaluleke njengokuthi uma umzali futhi ukhuluma amazwi aphilayo enganeni yakho yabo ngoba mina ngiyakhumbula uma yena wayengasawakhuluma amazwi aphilayo kodwa esikoleni la kwakufundisa khona uma kwakukhona umunye umama lo mama wayisiza impilo yami wavele wangiqonda ngingakaboshwa wathi wena ngelinye ilanga uyoshumayela wena umfundisi wena uyinceke wena kaNkuluNkulu wena kusazosizakala abantu ngawo izinkanyamba phansi kwamanzi wathi zisenkingeni ngawo lento wayikhuluma ngasho ngathi hayibo uyaphuza yini labo yengayenzi senze mina ngizoba yileyo nto uyangibona ngifake ilento le intambo zami la uzongitshela ngendaba yokuthi ngelinye ilanga mina ngiyomfundisi uthini wakhuluma amazwi aphilayo phezu kwempilo yami ngithe emva kwaloko ngihlupha ngidlebeleka babethi ngesikhathi abantu bethe angishawa kwenzekeni yonke lonto leyo kuphelile indaba yakhe and lento yokuthi bathi kuphelile yayiyenza lento ukuthi noma ngihamba ngibe nayo into ethi vele abantu sebeshila ukuthi kuphelile vele selilahliwe ithemba nasekhaya yabo sengiyofa mangabe ngifa kodwa I remember ukushintsho lami kwakubonakala ngathi lento ayisile ekhanda ngoba waze wayixoxa wathi wayixoxa uma wathi hey omunye umzalwane uthe umfundisi lo kwahlekwe ekhaya athi umfundisi kephi lo wenje yonke lonto kwahlekwe ekhaya yabo beyihleka yabo nothi kabi kodwa beyihleka ukuthi usibani yabo nomfundisi yonke lonto ihlanganaphi nalento naye yabo hey uthe emva kwaloko eyikhuluma lento mase ngiboshiwe ngisejele njengoba ngithi ngaqala ukuthandaza kwakhona into eshoyo ukuthi wena kufanele usebenzele uNkulunkulu wena akufanele ngabula wena ngakhumbula yonke into ayikhulunywa lo mama ethi ngoba lo mama kwakuthi noma kuthiwa uzofa manje uboshiwe uboshola icala leli lamacala nala nokubulala wayethi lo mama wema wakhe ngeke afe athi ngeke afe iconfidence ngangiyithola kama emazwini akhe ayingayenzi sense ngesikhathi wakhuluma ngaleso sikhathi fa ukhuluma amazwi ngakho utshala namuhla kumele kusasa lithi zikaNkulunkulu amazwi okuphila nokufa solimini yabo abalithandayo kuthiwa ulimi lakhe badla ithelo zalo yabo into oyikhulumayo yabo uma ingane yadakwa yenzani yebo uthetha mawuthetha kodwa ungagcini ukuthi isidakwa lesi yabo mawungakwazi khuluma uthi hawu umnumzane wakwami lo yabo hey umfundisi lo yabo businessman hawu edakiwe ngangithi ngibhemile ngibambile unga ngidiniwe ngifuna la imali avele ngakhe athi nceko ngangithi mase ngibhema hlezi kaMeshenti igcinise ngibusa lento yokuthi uyinceka kufanele wenze lento umgcotshwa wena kufanele uphile lempilo ephilayo kuvuke wonke lamazwi lawo ekhulunywa empilweni yami ngeke wezwa kwakuthiwa angibasola abantu ababesho impilo yami awubona ukuthi akufanele uyinike ithemba lokuthi usangasizakala ngizomtshela mina umuntu ukuthi wena uqobo ungabuki impilo ephilayo bese uyagive up uyijethe ngeke usaba yilutho sizele thina ukuthi sizokhuluma lokho nomzali futhi akwazi lokho ukuthi angakhuluma amazwi azokwenza ukuthi agcine bopha umuntu egcine bopha ingane yakhe noma ubanike lapho emphakathini singofakazi thina ngathi ngiboshiwe ejele ngakhumbula ngizwe ukuthi lelicala ngilazi ukuthi alizohamba nami ngizwe ukuthi laze langifanela futhi ngiyazi ukuthi ngiyajeza yonke lento athe ngizenze emakhoneni bengayibona abantu bengazazi sengijezela zona ke manje ngangisazi isikhathi sokujeza ukuthi sesifikile isikhathi sokujeza yazi ngathi mina ngenza umthandazo ngathi weNkulunkulu awungikhiphe la ngizokusebenzela ngathi ngikhiphe la ngizokusebenzela kwaba umgqibelo ngafika mina umsesha wamaHawks engayizwe indaba yami ngenza lo mthandazo ngavulelwa ngakusasa kwathi wagoduka ekhaya babediniwe abantu abangifremile becikeke kabi abantu abangifremile bengifreme ngoba bengisaba bengisebebona ukuthi bayamsaba lo muntu yonke lonto le befuna indlela ukuthi nje ngiyogwetshwa bangiframe bayazi futhi nabo ukuthi abantu abangiframe ukuthi bangiframe ebona balazi kahle iqiniso yabo kodwa hayi ukuthi mhlambe khona amaqhube enginawo njengamanje kodwa manje wayokwelashwa ngoba ila wafika wasithola khona watholana noNkulunkulu nabhekana nezinkulunkulu wangikhipha wathi mangikhipha mfowethu ngoba ngisho ukuthi kuhle ukuthi kusaeli usanethuba yabo lingakavuthwa leli bhodi esikhuluma ngalo yabo ukuthi usheshe nje uxebuke
thola usizo, khona usizo. Thola usizo sikhona. Sizele lokho futhi nala. Yabo, likhona usizo. Yabo. Uphuma kanjani ke manje ewungeni ugcina ko Jerusalem ngoba namhlanje sihleli kanje njengoba sihlezi kanje ukuboshwa kwami kwesibili ngiboshwa ile icala lesolezo umama umunye uzwe indaba yami yokuthi mina ngabulala mayezwa leyo ndaba ngidume ngayo angiyivumile ngiyiphekile ngiyigqokile kodwa ngiyazi ukuthi angiyenzile ngiyiphemele ungake vele mangabe ezwa le ndaba yami ukuthi angibize kukhona omunye umfana esasikade umama obekade evamise ukuthi asinikeze ama-peace job njengabafana abamaphara njengabantu nje umuntu obebathanda vele abantu ukubasiza yabo benayo leyo nhliziyo ngoba even kwakudala nje besijwayele ukucleana khona yonke lonto akunikeze imali ngoba uyisebenzela kahle umama oright nje umetron kwesinye seyibhedlela lo mama lona unenhloso yokuthi abulale ngizoyikhuluma nje unenhloso ukuthi abulale udadewabo sebekuzamile nalomfana lo umnganami lo mina ngikho ngisedamini sebezamile bangakwazi angazi noma baba amagwala noma kwenzakalani so bese enethi hayi niyaphetha ukhona uzongenzela kahle lento wazi lento engingayazi kanti nami ngibheme uhunga njengoba ngibheme uhunga ngihlale ngusomathuba umuntu obheme uhunga ngihlale usomathuba la izothola khona imali mangabe efika ethi hayi ngifuna ukuthi nenze kanje ngifuna ukuthi udadewethu ahambe emhlabeni yabo ngiyabona ukuthi ukhona izinto ayizoyithola ngokuhamba kwakhe yabo bese kuba ukuthi ke kuleso sikhathi esinjalo akukho right nasemshadweni wakhe nomkhwenyana wakwakhe so njoba kungekho right nomkhwenyana wakwakhe nomkhwenyana wakhe ufuna ukumdivorce sebenesikhathi eside bendawonye njengoba sebenesikhathi eside bendawonye umkhwenyana wakwakhe useke waba netulo lokuzama ukuthi ambulale ethumela inkabi engazazi uma ethumela lezo inkabi kanti kuyitrap usezwile ulo baba ukuthi lo mama lo ufuna ukumbulala wabo wagcina ke shuthi labo bantu ayikade ekhulume nabo omunye wabo kanti spy shuthi benza indlela nje yokuthi makukhulumeka kwazwakala ukuthi unento kanje kwakhona ufuna ukubulala umkhwenyana wakhe kwakhona umuntu ozoba ukuthi hayi mina ngizokwenzela lento le kanti uthunywe umkhwenyana iplan leyo ukuthi ngizokwenzela ukuze lo mama aboshwe ukuze abanjwe mangabe ke enza kwenzeka lokho bahleleke uzobulawa kanjani yonke lento angazi lutho mina ngaleso sikhathi mina nje ukhulume nami indaba kadadewabo yabo ukuthi ufuna kwenzeke ukuthi udadewabo ambulala ukhulume nami kuleyo nto leyo ngenxa ukuthi nami ngiyifunela indaba yewongake ayi ngibone ukuthi ayi soloko esidla imali kumanje usesinikeza imali wathi hayi bambani nayo imali khuleka nansi imali bambani la yabo uthi uma ufika nje uyiqalekela vele kushaye ngo200 uthi uyabuya vela nje hlukaniselanani la imali engaka athi ke hayi manje enze lo msebenzi usenidubile vele seniyazi ukuthi angenzi lutho uhlale efike enikeza imali kungakunankinga ngibona ukuthi yazi umuntu la usenokubhema nje nawe and then ku right umuntu osehlala econsa yabo edaphela egcineni kufanele kwenziwe lento le umsebenzi lo kufanele wenziwe kuthemba wemba kwaloko lo mama uma kunjala vele lo lempimpi lena eyakade isebenzisana nomkhwenyana wakwakhe iveze ukuthi kukanje baboshwe ukuthi bade kuneutulo lokufuna ukubulala umkhwenyana wakhe baba wengane zakhe lezakhule nazo naye wayesixoxela mangabe exoxela ethi hayi ukona ngoba wayekhuluma nathi athi umkhwenyana wami ngihlale naye iminyaka emingaka kusefuna ukungishiya yabo sebona abanye abantu yabo ngenze njani mina ngikhulile nginengane engaka as a result leyo nto leyo yamenza enga yabo yamenza enga entweni abekade eyiyona yena ngokusho kwakhe washintsha wayehlala ekhuluma ukusho ukuthi hayi nje
nami ayikho into ebengingayenza umuntu kunetulo elikanje alihlelayo. Why pho ufuna ukunquma udadewabo? Udadewabo ufuna ukumbulala nje eceleni specific ngenxa yokuthi abazwani naye futhi kunendaba yemali phakathi yokuthi yabo lento yomshwarensi ukuthi umuntu umbhalile yabo ufuna ukuthi mangabe efa khona uzoclaim. Ngisothi nendoda wayeyifakile mina. Vele nendoda nayo wayeyifakile yabo. So uma ngabe kwenzeka kanjena kucace ukuthi hayi ngiyabona ukuthi cha kunzima avele eboshwe. Uma eboshwa aphinda aphume ngebheli eboshelwa leli cala ngoba phela bekuyitulo angithi. Uma eboshwa aphume ngebheli. Uma ephuma ngebheli ke useya attend icala. Uma attend icala uyacabanga leso sibindi attend icala elinje lokufuna kodwa futhi nangapha ubusy futhi ufuna ukubulala udadewenu. Yabo uma efuna ukubulala udadewabo ke ayikucaceke ukuthi indaba kadadewabo ivele lento ivele ingakenzeki indaba kadadewabo. Yabo angeke ngize ngazi noma sasizokwenza noma sasingasikwenze yini ngoba akufinyelelanga lapho ukuthi umuntu akwenze into ephazamisayo ukuthi kwenzeke futhi mhlawumbe uNkulunkulu ngiyambonga nangalokho ukuthi uthe kusuka kwase efuna ukuthi ubaba wakhe afe. Uma efuna ubaba wakhe ukuthi afe khona esephume ejele wayesethi uzowenziwa njani ke nendaba angithi abo manje sebebabili abantu efaye bafe and njengoba sebebabili abantu fanele bafe mina ngumuntu ongathi nje mkhulu ngumuntu ongathi uzobulala abantu ke ngoba vele wabulala abantu lapha kanti vele ngumuntu omude nomnyama osebenzisa nemithi kungathi nje ngiyingozi yabo. So kuze kube manje abanye abantu bazi ukuthi nje mina ngangukuthi ngangaye ngabulala amaphoyisa nayo yonke lonto leyo yabo into engekho. So indaba yami ila ekuthenini ngithe ngisuka emva kwalokho kusuka emva kwalokho lo mama ngase ngiyamtshela ngithi mina miyeke ubaba ukuthi ungabe sadutshula ngoba naye unayo useplanini babili abantu abaseplanini. Miyeke ubaba ungasamdubula ngoba uattend icala vele lokuthi uzama ukumbulala. So into ongayenza sengifuna indlela zemali zokubhema kiwonga yabo. Mina ngiyawazi ukuthi angcono akutholakale umuthi ukuze mhlambe afe ngenye indlela angafi ngalendlela le ngoba uzohamba ejele okuyona into futhi namaphoyisa engafike ngawatshela yona yabo ngesikhathi efike ezongilanda. So uma kwenzeka kanjalo bese siqhamuka neplan ngithi mina khona imithi umuntu engimaziyo ozosilungisela umuthi ngifuna ukuqamba manga ngizoyilandela umngane nami la esibhemela naye iphilisi ngimqokise ingubo zakho amabhayi la isasenzeni vele kuyisawona esikhulu uyakwazi nanokubhonga ngizoyilandela yena la. Hayi emva kwaloko avele yena athi hayi ukhona abantu abaziyo abangala kamasha bathakathi ngoba manje sekuthiwa kungena uthi akungena kaginqike nemoto. Eginqikeni kwakhe nemoto ke lokho ikona ke kuzoba ukuthi uzoboshwa ba yabo. Manje uzoginqika kanjani ke nemoto hayi kuba ukuthi hayi uzothunyelwa shuthi isilwana. Mina nginabantu engibazi athi hayi kuleka mina khona abantu engibazi mina ngitholeleni ithuna lo muntu owaginqika nemoto ngitholele nje ithuna lo muntu owaginqika nemoto. Umuntu buya kude weprofessor iwunginkinga inkinga iwunga ithuna lakhe and azi futhi ngempela kube bekwakukhona indlela ukuthi lo ababa ahambe emhlabeni ukuba kufika ngalapha yana kwabe kukhona indlela yokuthi ahambe ngenxa yehunga nje kodwa ubaba wesikhule phambi kwakhe ezwana nanobaba yabo ngoba kuleso sikhathi leso ake ngiqhubeke la khona ngizoya kule ndaba. Ngithe ngisuka emva kwaloko sihambe siyofuna sihamba nomfana wakhe lo mama akekho ozalwa uye lo baba akekho ngakubaba ungakumama. Yabona nje impilo yabazali le ngane yini manje kodwa azidluleke lapha ngangikho lapho. Emva kwaloko
bese thina siyahamba siya la emathuneni ngamamdekazi sikhombele noma iliphi ithuna lapha kweliganda silithathe sibeke itshe sithi hayi sothi lona leli asibuye sithi silitholile ithuna atha silitholile ithuna lo muntu waginqika nemoto sithi silitholile avela ngicabangisa umngane wamathi hayi sizothi nje ileli ithuna leli sithi silitholile sizothi nje thina hayi yilo mama loyana owakamakhelwane waginqika nemoto mangabe sisho njalo ukuthi sizothi lo mama waginqika nemoto hayi kucaceke ukuthi hayi bayabona ukuthi hayi ke shuthi ngempela siqinisile kanti siqhamba mangahlaza siqhamba manga nje qobo hayi mangabe sisho njalo sifunela ihungu hayi sevele uhlale masifika nje ufika sinikeze imali yabo uma ngabe sisho leli thuna vele bazohamba nendodana yakhe hayi bafika abathakathi ngababona bese ubalaba bangena endlini ngezwe futhi ispirit sangitshela ukuthi yibo yini babenza izinto lapha endlini sidlula lapha sizoqalaza phela ukuthi ngiwa khona namhlanje kodwa sinento yokuthi hayi vele mfethu ozulani inyanga ezinye zazilutho yonke le nto le ngeke baze bayibone le nto le hayi nangempela hayi bashunqise hayi sidlule ufuna ukubona hayi nabo hayi bangene angasho sebephuma athi siyabuya uma ngabe ngena emotweni bahamba nalomfana lo mfana mabehamba uyena ozokhomba basambe naye sathi nanti uyena ozokhomba athi nanti hayi nangempela kusuke kuhanjwe kiwe khona uma kufikwa khona ufike kukhulunywe baphehle benza sikho thina silinda abuye thina thatha imali yethu asinandaba nezinye izinto futhi kuyobhema vele usesinikile nenye silinda abuye thatha imali yethu uma bebuya wabuye edeniwe wathi nginithanda nginicabangela nginenzela zonke izinto ezinhle njengezingane zami engiyikhonzile nina kodwa ngikwazi ukuthi nidlale ngami ngithi mina labona ukuphara ke usaqinisa ikhanda hayi na sidlale ngawo safuna usikhokhela idlale ngawe ngani ngoba phela iyona lento bathi mabefika lapha bephehla izinto zabo basho bathi kuvuke umoya womuntu owafa omama umoya uvukile ngoba umuntu phela mangabe efa khona umphefumulo oyolinda la oyolindela khona bese kuba khona umoya obukade umuntu obukade umuntu uwona ke loyo moya ke loyo owafanele uyoginqa leyo moto uvuke lo moya kubuzwe kulo moya kuthiwa washona kanjani ukhulumeke lo moya obukade kulo muntu ngoba phela umoya awufi umphefumulo kodwa ngeke singene into details ukuthi kanjani kodwa ke kunomphefumulo bese kuzoba nomoya lo moya wavuka wabuzwa kwathiwa washona kanjani okokuqala kuvukisa likwazi esidala lento iyenzeka nakuSamuel beyobhula kwavuka umuntu kwavuka lapha beyofuna konedlozi ike yenzeka lapha kuSamuel uSawule ehamba beyofuna konedlozi kwenzeka nangempela kwavuka ugogo omdala sesivele seyigejile kuvuka ugogo omdala lo gogo mangabe vuka bese emva kwaloko kuyabuzwa kuthiwa cha umvuselana le ndaba yabo bese emva kwaloko bayambuza bakhona indlela abavuse ngayo bakhona abenza ngayo singasasingekho hayi emva kwaloko babuze bathi washona sicela usenzele umsebenzi ngoba wena waginqika nemoto khona imoto umuntu esifuna uginqika nemoto wababaza ugogo wathi lo moya lo obekade lo gogo wathi angiginqikanga nemoto kodwa mina ngayishonela ngokugula sengimdala sasho sathi mayibuya sathi uqinisile ngoba thina siyazi thina silikhombile ukuthi akulona ithuna lomuntu wahlala nemoto sithathe noma iliphi ithuna kucaceke ukuthi manje ngifeyilile ke le nto ke sabantu abambike ke kodwa ke aphinde kube ukuthi uyasixolela kuleso sikhathi sinjalo avele edutshulwe lo baba before adutshulwe lo baba ngangingekho futhi ngakusemakhaya ngiyongcwaba umkhulu
ngifake nenzila ngosuku engabuya ngalo ngangena uma wangabe sangivumela ukuthi ngiphume endlini wangabe sangivumela ngangena ngaphakathi ngalala ngaphakathi endlini enkulu uma wangangivumela ukuthi ngiphume ngifuna ukuphuma wathi ungasaya ndawo ngahlala ngangaya ndawo ngezwe kumenyezwa ekhathini zalezo insuku before kwenzeke futhi lo baba ubeke wafika kumina wazongincenga wathi mntanami ngezwe kuthiwa ngifuna ukumbulala ngazoyizwe kubani yabo wathi mntanami wena uyangazi ngazi ubaba wakho ngasho ngaze ngabhala ngisho amaphepha epolice station ukuthi kube ukuthi ukuveze lokho ukuthi kuwe kwaba khona into ekanje kodwa wena uphumile kuyona nami phela impilo yami sengcupheni manje ukuthi sekwaziwa ukuthi mina bengifuna ukubulala lo mama mina ngingazange ngikhulume sithe into siyikhuluma la ubani oyibhujuzile ngoba mina ngiyikhuluma ngalonto naloyo ngihamba naye seyangidina ke vele kwayiyona lo ukuthi nalo mama usangabucisha ubufakazi ngawe yabo usangabucisha futhi angimazi ubani akhulume naye omunye ngoba bengazi ukuthi into yethu ngase ngizokuhlangana nomuntu athe nina ngiyayizwa into engifuna ukuyenza engayenzi lonto hayibo kwavele kwaduma ukuthi thina besikade siplan ukuthi bekade lo mama ethi ufuna ukuthi kufe indoda yakhe ubungozi nobunzima nobuhlungu bokuphila ngangobe ngihlanganaphi nayo yonke lento bangizange ngingene kule mpilo ngoba umubhemi ukuthi ungekho ukini ukuthi ubusa endaweni ethile ufela into engekho nami ngabe ngishaya iminyaka manje la vele lafika ngathi mangifika mina ekhaya emva kwalokho lo baba ngasho ngathi mina ngeke ngiyenze lo akho umuntu engizombulala yonke lonto leyo ngoba ukuthi hayike kuphelela lapho uyangizwa lo baba dumile-ke kodwa ukuthi mina bengade ngithunyiwe nomfethu ngithunyiwe naye ngeke ngimusha kodwa sangayenza lonto leyo bengade ngithunyiwe abayazi abantu lonto ukuthi asiyenzanga lonto abantu bazi ukuthi nabantu ade bethunyiwe emva kwalokho seyadutshulwa lo baba umedutshulwa lo baba wadutshulwa mina ngibuye emakhaya ngifaka inzila ngibange ngisaphuma usuku engangcatshwa ngalo ngezwe ukukhalwa beya kumakhelwane lo makhelwane lo seceleni wami lo kwathiwa ngabulala iphoyisa khona ngezwe ukukhalwa ngezwe enhlizweni yami kungakashiwo lutho ngizwa ukukhala amadodakazi ngathi lo mama ngathi lo baba ngezwe ukuthi ngeke kukhala amadodakazi akhona nawo amadodakazi ekhala ezobikela umakhelwane wabo ukuthi awuseshonile ubaba uDotshuliwe ngezwe ukuthi ulo mama Nkosi ulo baba seshonile and enhlizweni yami ngezwe ukuthi ngiyejele ngase ngiliphupha ijele ngase ngiliphupha ngilizwa ngiyibona isikhathi esiningi ngiphupha ngisejele ngalesi sikhathi kuya investigate ngangihlezi ngazi ukuthi amaphoyisa ayofika nomnini ngiyahamba ngiyoboshwa lela cala lalingifanela angikhali kakhulu futhi lalingifanela ngenxa yokuthi ngibe involved kuyona yonke le nto leya mangabe seshonile lo baba mama kwenzakaleni nangu akazi mayesho akazi mangabe esho kwenzakaleni nangu umuntu eshona ngesibhamu into engafanele ukuthi yenzeke ukuthi ashone ngesibhamu yabo nangishona ngesibhamu ngisabela impilo yami manje ukuthi ngizoya ecaleni ngingazi lutho ngalelo cala ekukhulunywa ngalo ekuthiwa abantu abazi ukuthi kwakuthunywe mina nomfethu esasithunywe naye futhi le angisabi fanele ngisho ngoba kufanele into kanje vele yazeke nanokuthi babazi abantu ubungozi bokuphila impilo yokungathembakali ukuthi ekugcineni ugcina uframeka ezintweni enjani there are very few bakhona abantu abaframeke be-innocent be-right kodwa uzuframeke awuyibuza ukuthi impilo oyiphilayo awuphili yini impilo vele ezokwenza ukuthi ugcina umandakela usonakala ezintweni ezimbi sizoze sigxeka abanye abantu ngathathwa kwafika amaphoyisa emva kwalokho ama-Hawks again ngikutshela ukuthi ama-Hawks afika etsheliwe ngikwazi lokho noma kuyiqiniso kangakanani kodwa ngathi mangabe ngilanda ukulandwa kwami sengizophenduka-ke kodwa ngiveze-ke ngiphendukele ekuthenini kufika kanjani ukuthi impilo yami ishintshe uma ngithathwa
nginento yokuthi ngizoboshwa vele ngiyabona ukuthi ngiseduze nokuboshwa. Kuleso sikhathi esinjalo ngiyakhumbula ukuthi ngiphuphe ijele isikhathi esiningi ngiyeza ukuthi hayi bayangibiza ke mhlawumbe bangibiza kwinto engane ngishiyo njalo lapha ejele umuntu mangabe eboshiwe mangabe bethi hayi akeze usibanibani asamasi so uyangena usibanibani hawu bashiya kunje bazi kunje ngiyeza ukuthi hayi liyanginukela ijele ngiyahamba manje ngekudala ngithuli kodwa nangempela afika amaphoyisa kuthiwa siyafuneka hawu siyafuneka sibulela iphoyisa uMetropolis yeah sibulele lo baba lo yani iphoyisa lo Metropolis lo wayesebenza Metropolis engisho ngithi Nkosi yami again ngiyangiphinda lento and ngathi mina ngithembisile ukuthi ngeke ngisabuyela ngizosebenzela uNkulunkulu wangikhipha sengizoboshwa futhi kodwa ngiyazi ukuthi ngijezela zonke lezi zinto engizenzayo engezinhle egcina engaziwanga yabo emva kwalokho kuthe mangabe kwenzeka lokho afika amaphoyisa ekhaya. Mayefika amaphoyisa ekhaya, ngibonga ukuthi angifice ekhaya. Noma kwacishe kwaba ingozi futhi naloko ukuthi angifice ekhaya. Ngoba ngangiyisuspect, first suspect eyaziwa njengomuntu ombulale endaweni. Kanziwa njengomuntu ombulale endaweni. Umuntu bewenza amacala zonke izinto ezimbi, kodwa le ukubulala umuntu, hayi, nabantu bangaqamba bangatshethi nginamanga manje, mabengeza ukuthi hayibo ayikho umuntu osengambulala mina ayikho umphethu bangapha abantu bangasho ukuthi ayike usenamanga beke abantu abangathiwa balalele bazi impilo yami the mangabe ngisekhaya afika amaphoyisa uma efika amaphoyisa ayonkanke wonke undengezi afika amaphoyisa azobulala umbulali wona oke waphuma ecaleni lokubulala iphoyisa so wona azoveza ukuthi wakwenza lokhuyana ekuqaleni ngeke ukwenze manje kwadeleleka ngisho ipolice station kwathiwa abasebenza amaphoyisa icala lami lingekho iphoyisa langasekhaya wazange asondela wathiwa akaqhele nje azange abe khona kwakwama-Hawks mina njengoba ngathi mayefika amaphoyisa angena endlini uconstable wathi mayengena endlini bangena namanye kuthiwa undengezi wawukaqwe wonke ngaphezulu kwaloko wawukaqwe kona bazolanda iphara libhemele ihonga elibuye liswele ngisho 5 rand elingabi nalutho elibuye liqoqela insimbi la malithola ithuba ke likwazi ukuthi lenze lawo maqala okubamba inkunzi lawo ngaleso sikhathi nje futhi angisamningi nakuleyo mpilo yabo kodwa ke bafike abona lento lokushisa kwami ke ngathi ngenzima ngenziwa yilento abantu abavele bathi vele asebengiframe ngayo yonke lento le haya amaphoyisa khona athi mayengena ngisekamereni uvaliwe ekamereni angena kwavulani ngokusheshsha kwangenwa ngaphakathi kukhona umani waba nodade wethu angena athi sofuna lo umfana wala ekhaya odubula umuntu sengaze amdubule kanje angena eqa afuna ukuye ekamereni qala uconstable iphoyisa lalifuna ukuye ekamereni qala lasuka lahamba layongena lithi lifuna ukuye ekamereni qala ngoba mina ngila ekamereni phela ngificwe ekhaya la yabo so uyabona nje obafanele kwayifikela kumina enhlizweni yami ukuthi njengoba lamaphoyisa efuna ukuzongena la ekamereni eqala wodwa shothi afuna ukuzongibulala ngoba nganginento ezwayo kanti noma uphuphe ngazi ukuthi ubone ngazi ukuthi kungena ibhokisi la ekhaya laphinde lajikiswa kwathiwa belingazile la ekhaya omunye umuzi kulowo muzi washona abona ukuthi ngiphepha kanjani kuleyo nto le ukuthi kwakuusuku lami lokufa leliya mangabe befika amaphoyisa angene athi mayengena bese kuthiwa ukhona lapha ekamereni sengibalekile ngacasha kweroof njengoba ngibaleke ngacasha kweroof ayasho sengibambile athi bungewenze lutho mfana athi khona nabe bengaphezulu kweroof athi undengezi bese uvale wonke thaqa othi akukho la umgaqo obukade kukhona imoto ehambayo kuona bese uvale wonke undengezi kwakungekho ngisho ivene eyodwa yalamaphoyisa kwakukhona le moto zamangquzimela lezi ezinkulu no GTI nalezi ezama-Ranger kukhona amandiya nabelungu kukhona nabantu ongababoni abayifihlile la obuka amehlo kuphela bathe mabengena
uma bengena ngoba uzubona ngangizobulawa lento engangiyizwa ukuthi la ngangizobulawa. Uma ngingena ngiya lapha bengena la phambili kwenzeka isimanga ukuthi bangene bangangidubuli bangangibulala ngoba phela abazali bahlele ngemuva. Nginganikezwe isibhamu, manginikezwe isibhamu bese emva kwalokho esami bese ngiyashawa. Ngishawe ngoba inhloso yabo ukuthi angivumele lecala, uma ngalivumi lecala fanele ngishawe. Yabo ngoba into yokuqala indiya leya elathi malifika kumina lafika la ngibuza icala umbulalelena umuntu uyalivuma lecala noma uyaliphika. Yabo emva kwaloko ngithe ngisathi ngiyaliphika wabona ukuthi ukuliphika kwami ngisengcupheni ukuthi fanele ngibulawe manje. Bona into eyayingenza ukuthi isho ukuthi fanele ngidedelwe mina ukuthi ngivume lelicala manje. Bese emva kwalokho mangilivuma lecala ngikhipha abantu engithi ekuthiwa ngilenze nabo. Angibuza ukuthi awukaze yini waze waxoxa indaba yokubulala ubaba walapho. Bese ngithi mina yebo yakuyaxoxa indaba yakho kodwa sagcina singayenzanga. Already sengumuntu ofanele oseyisuspect kuvela osekufanele aboshwe ukuthi hawu kanti khona into ngakhuluma iqiniso ngoba vele into eyaziwayo. Yabo ngakhuluma iqiniso yakuyaba khona into enjalo kodwa umuntu akayenzanga. Yabo ngoba yini ngayenzanga ngasho ukuthi hayi kwavela vele ukuthi kunento kanje eplanwayo. Yabo so kwawukuthi ke mina ngithi hayi ayingenzeki lento ngalendlela. Kanti uzofa ngabatshela nje iqiniso. Hayi emva kwalokho kuleso sikhathi esincane wabona ukuthi into yokuliphika icala iyabadina ukuthi shuthi fanele ngenze njani, fanele ngidutshulwe mina manje ngibulawa. Kanti inhlanhla leyo abazali bami ngeke bamedaningi bazofuna ukuzongena ababone ukuthi hayibo kwenzakalani la endlini. Yabo kodwa into engisokubakiyekela yona ile information encane wabanika yona babona ikhonto abangasebenzela phela kwawo. Yebo babona ikhonto abangasebenzela kuyona nokuthi ngivele ngithi nje angazi lutho yonke lonto leyo. Hayi emva kwalokho bese kuyacaca ukuthi hayi bayangithatha bayongibopha ngoba even lo mseshi loyo icala seliphelile uyasho uthi wathi umfana wakho uphi, uthi umfana wakho ukhona usashintsha impilo yakhe saba right. Usethi hey lo mfana loyo waba nenhlanhla wathi kwakuthiwa singakhulumi. Uthi la sasinikezwe icommand eyodwa ukuthi lalisani phansi. So uyabona ukuthi the only way uthi kwakuyiloko ukuthi akungashiwe ngiphila, the only way engangisiza ukuthi ngivume. Otherwise uthi lo baba kodwa khona into eyamehla ngenhla. Uthi wayezwa mangabe exoxela uma uthi weza kukhona into emengamayo la ngenhla yamengama uthi yamkhathaza. Uthi mangabe imkhathaza leyo nto leyo uthi uyo watshela abanye sebethi hayi phela lo muntu usho ukuthi fanele kuqedwe. Uthi uyo watshela abanye wathini wathi azile ngalokho la. Azile wathi ngathi azile ngalokho la. Nama ifike ngibuka uyabona ukuthi akuyona lenkunzi malanga le echaziwe yonke lonto iphara leli lihlalela nakubo umuntu oyibhemela ihunga okungenzeka mhlawumbe uyenzile kodwa lento kodwa akusiyo umuntu ongasinikeza inkinga. Yabo ukuthi mhlambe sizokuthi ngoba naye washo ukuthi belindele omunye umuntu. Hawayi vuma khuluma iqiniso nina ninacala yabo yonke wazi amaphoyisa. Kucaca ukuthi ngiyasho ngithi mina hayi angilazi icala. Mangithathe bathe funa ukukususa la iduze kwakini baphume nami. Funa lesibhamu futhi manje le indaba yesibhamu. Siphi isibhamu? Sibhamu fanele ngizama umuntu onesibhamu ukuthi manje ngoba phela naba abantu banginikeza inkinga manje. Azi adlali amaphoyisa nginikeza inkinga fake ngithola umuntu onesibhamu. Into ngaphinda that same thing engangiyiphindile. Akhomba insizwa. Insizwa. Yangasekhaya engangithi ngizoyikhomba engangithi ngizoyenza ngithi yona ibe inyanga. Yaletha mina ngavela ngacabanga ukuthi angikhombe yona ngoba ubhuti wakhe vele benezibhamu wadutshula ibhamu ngiyazi ukuthi zikuyena yabo zisele kuyena ibhamu umngane wami vele omkhulu ngoba esijwayele ukuhlala naye mangingaleko umalume yabo ngamnikeza nenombolo ngamnikeza ama-callboards yabo so ngiyazi ukuthi ayingizovele ngikhulume ngithi hayi uyena engenze naye lento
babe ngishaya ngesiduni sesibhamu kanje la ngemuva egxalabeni bengithi qhu ngesiduni sesibhamu la egxalabeni. Hayi ngibona ukuthi cha kunanto uScottini mangabe bebona ukuthi kunzima alibambeki lishisa bayayivuma into bese bethi hayi uzoyiphika phambili. Hayi nangempela ngithi ngiyalivuma lecala ngilenzile ngikhiphe lo mfowethu lo nalo mfowethu lo omunye sasikade sijwayele ukusiza naye lo mama yabo naye abanjwe ngoba phela naye kushiwo ukuthi besibabili yabo lo angathi ukuthi ikhomba ithulu lesikhomba nayi2 lesikhomba nayi2 khiphe naye ke hayi ukuthi ngikhiphe naye bamfuna naye akhishwanga naye mina bamfuna naye uyabona babe naye information engazi ukuthi kanjani ke yabo angazi noma uyena wakhuluma noma kwabanje ngoba ngangiyithulele mina hayi nangempela ke kuba ukuthi hayi sekukuthi ke sesiyaboshwa mangabe ngikhulume mina ngisho ukuthi naba hayi babanje bathathwe emva kwaloko ukukhuluma kwami ngangichokiwe ngichokwa ngalento yagesi khona intombazane eyayihlalela ukungibamba la ngaphansi amasendeni ingiqinisile la yiloko ngithi elinindi yaloko elingichoka ngogesi njengoba ngichokwa ngogesi mangifika esibhedlela ngeke ngisho ukuthi ngishawe kephi ugesi awubuhlungu endawo loyana hayibo awunayika ubuhlungu ngaphakathi ngoba uyakuchoka kodwa azikho ikhaya ngayikhomba so vele mangabe befika kuzothiwa ziphi ikhaya yonke there is no evidence hayi ngilivuma icala uzubone ngathi mangilivuma icala sasi kuleli icala leli ulomfethu lo engamkhipha engahlangene nje inhlobo ngingathi sibhamu sikuyena kuzoba ulobhuti lo esakhombana yithuni ngikhiphe nabo bese siyaboshwa kuthe siboshiwe sase sikufika isikhathi sokuthi siye enkantolo babhala kufanele ukuthi ngiyobhala istatement mangabe sithi uyobhala istatement ngibhale noma yini ke angazi ukuthi ushawa ngeinhlamvu engaka lo muntu kuyabhala la yabhala ngazi ke bathi abanye yini kuqondane nokuthi uthi namshaya neinhlamvu engaka kanti vele ingakho yabo inhlamvu ashawa zona ngibona ukuthi ngithe nje nami yangilahla nje mfethu angazi yangilahla impilo ngakhomba vele exactly inhlamvu ashawa zona mangabe echaza ukuthi yini usho uthi awazi kodwa ukhuluma ngeinhlamvu vele adutshulwe ngazi ukuthi bezingakhe hayi ke kuba ukuthi ke fanele ngithathwe ngiyovalelwa ngoba ngishawa iArosta lapho before ngizobhala istatement ngacela imetadone ngathi ngicela bangithumele imetadone ekhaya ngoba bengine metadone ibuye ngibe nayo ekhaya ngifuna ukuyeka ihunga phela iyekeki ngizama ukuphuma kule hunga abangilandela imetadone hayi bahamba ke bathi ke bazoqangiqale ngikhulume ku statement bazonginika imetadone busy ngiyakhuluma la ngibhlungu umzimba ubhlungu yonke lonto le ngijahe ukuthi fanele ngithole le metadone ngiphuze le metadone ngiyafa la iArosta shawe iArosta isikhathi eside lapha ngise police station hayi emva kwalokho ngithathwe ngiboshwe mangabe ngiboshwa ngomsomluko badedelwe laba bobabili vele kusale mina ngithi hayibo ngihambe mina ngedwa ngihambe angisazi isiphi isizathu namanje ngingasazi sokuthi kusale mina ngedwa yebo sonke asiyazi lento kodwa ukuthi nje ivele izohamba nami kodwa kwabuya ukuthi uma wenza izinto khona isikhathi sokuthi ujeza ngasala ngedwa ekusaleni kwami ngedwa sengingena endabeni yokushintsha kwami ke manje ekusaleni kwami ngedwa ngiboshiwe kulelo cala ngahamba ngayo Westville ngafika eWestville ekufikeni kwami eWestville sengithanda ukuqina yabo ngafika eWestville ngiyaziwa ukuthi ngiboshiwe mangabe ngiattenda icala laliphuma ephepheni isolezo ngiboshwe ePantown kwakufika iANC izotoyitoya ukuthi ngiyingozi emphakathini nalo mama asingaphumi ejele yabo ukuthi nalo mama lona angazi ukuthi ngizothi mina ukuthi ngizothi ubani wabulala noma uyena noma ubani yankoloni angiyazi lonto mina ngakhuluma nje emva kwaloko kwase kuthatha umama kwalanda umama kwaphela angithi kuthiwa ithini ngavuma kwalandwa kumama ke baboshwa ke nalabafethu ababili mangifika enkantolo ngiyasho ukuthi hayi cha ake ngikhuluma iqiniso njengoba nibona lesa statement lesiyana engisikhulumile bengishawa bengichoka kuthiwa ngishawe ke but bengichokwa ngogesi
ngibanjwe nala emasendeni private party. Ingakho ngikhulume yonke lento le. Ngathathwa ngawenza njani, ngaginqa ngahamba ngayo eWestville. Uma ngifika eWestville ejele kwaziwa nje ukuthi kufika umbulali. Mina ngangithi ngiqhamuka la abantu bebuza uSibanibani uboshwe yini, beloko befuna lo mfana ngoba kuzwakela ukuthi khona umfana ozayo la, yabo, umbulali into engekho, yabo. Naleyo nto ke futhi nokungijabulisa kancane futhi noma ngifake enzimeni ngoba izongenzela ukuthi ngingathatheki kalula, yabo. Hayi nangempela ojele bayabuza uboshwele naye imethe kuthiwa premeditated murder. Ubusho nina laba enithunyiwe ukuthi nibulala uma. Hayi angazi lutho lonto le, yonke lonto le. Hayi sil-attend icala. Uma sil-attend icala ke kuhambe kuvela ukuthi ngumuntu obhema ama-drugs, ngesikhathi ngikhuluma ngitestifya nganginjani, ngangikiphi umuntu. Ngiyabonakala ukuthi lo muntu lo kuthiwa wacela imethadone. Njengoba wacela imethadone umuntu oyidakamizwa lo wayengekho sober, yabo. Indaba acela imethadone manje testify aqala acela imethadone ukuthi atestify ngoba yalanda umseshi ekhaya uma uyasho. Kuqale ke manje kuvele ukuthi hayibo kampela kanti la kwenzakalani. Abuze nomseshi kubadedelwa kanjani laba ummeli laba ababili ngoba nabo babasolo. Badedelwa kanjani, badedelwe kanjalo laba badedelwa. Kodwa ukukhumbula kwami